चौथी योग परिषद गोंयांत 13 नोव्हेंबर सावन जाता। उक्तावण श्री श्री रविशंकर करतलो। 35 ते 40 देशांतले प्रतिनिधी येतले। नोव्हेंबराक जाता, गोंयांत जाता आणि ह्यो सगळ्यो कॉन्फरन्स आमी जवळ दिल्लीक घेतिल्ल्यो। ह्या वेळार म्हटलें की हे गोंयांत कित्याक जावची न्ही, त्यामुळे सगळे एग्री जाले आनी ती इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स योगा आमी गोंयांत दवरलेली आसा आणि ही 12 आणि 13 हे 2 दिसांत ही कॉन्फरन्स जातली। तातूंतल्यान कमीत कमी 50 देशांच्यान प्रतिनिधी येतले आणि एकूण प्रतिनिधीची संख्या ही 1000च्या आसपास आसतली आणि ही कॉन्फरन्स कला अकादमी गोंयांत जातली। वर्सां सादारण जमनीचे काही मातशें हें आशिल्लें तें सुटपा पर्यंत इल्लोसो वेळ जालो, पण ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नॅचरोपॅथीचें हें जें आहा आज आमी सुरवात करतात। जवळ 13 तारखेक सकाळीं 10:30 वरांचेर हाजो आमी फावंडेशन स्टोन घालतले आणि ताजे नंतर इन्स्टिट्यूटचें काम लगेच चालू जातलें। ताजें टेंडर ऑलरेडी जाल्लें आसा। कॉन्फ्रेंस में जो उद्घाटन समारोह में जो माननीय मंत्री जी ने कहा, हमारा श्री श्री रविशंकर जी भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर HR नागेंद्र जी है और हमसा जयदेव जी बॉम्बे से आ रहे हैं। काँग्रेसींतल्या दोगा आमदारांक घेत सावन बीजेपी सध्या पेटला। भाऊचे मत नित्या भशेन नो कमेंट्स। विषय जो आसा हो विषय हें जाता, आमी विषय सोडोवपाचो प्रयत्न करतात। शेवटी पार्टी कशा पद्दतीन वयर सरले तुमी सगळे जाणात आणि त्यामुळे हे जाता ते बरोबर जायना। कोणाची चूक आहे महत्वाची ना, परंतु तो सेटल जातलें, नो प्रॉब्लेम। ते हाजे बरोबर आहा ताजे बरोबर असो प्रश्नच ना। आमकां हेजे पार्टी म्हणून सगळ्यांक परत एकदां उबे रावूंक जाय। कलेक्टिव्ह मिटींग बीन घेतले सगळे डिफरंट ते सगळे प्रयत्न आता साधारण हो मिटतले। काय कोण फुडाकाराचो प्रश्न ना, शेवटी भितरलेच घरांतले लोक आसा, काही समजूतदारपणे आणि तांचे समजून घातले डेफिनेटली म्हजें काम प्रयत्न चालू आसा। इसका उसका कोई संबंध नहीं। नो, ये तो अलग, उसकी पार्टी अलग है, उसका ये विचार अलग विचार है। तो पार्टी की इसमें उनके साथ कुछ ये करना कुछ संभव नहीं है। मुख्यमंत्र्याच्या सीखपणाचेर भाऊ उलयलो। चेंज तो आज ना कल करना ही पड़ेगा और ये तो इट्स अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप तो जानते हैं भली बात कि चीफ मिनिस्टर की तबीयत ऐसी कुछ ठीक नहीं है, तो भी वो कुछ अच्छा काम, तो भी ऐसी स्थिति में वो काम करते, तो आज ना कल तो जो प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी।